Did you forget to remember the end of September? Your SABC license paid for your TV. You now have the convenience of paying your television license by debit order or credit card. If you want to make use of one of these facilities, please complete the debit order application form on the back of your renewal notice and post it to the SABC. If you have not received your renewal notice, you may obtain a T62 license application form with a debit order at your nearest post office and return it to the SABC. Any other inquiries in connection with debit orders should be addressed to the Manager, Television Licenses, SABC, Private Bag X1, Auckland Park, 2006, or telephone 011 714 8011. Did you forget to remember the end of September? Your SABC license paid for your TV. Die televisielisensie het op 30 September verval. Grasie verlaatbetaling word slegs verleen tot 31 Oktober 1988 en die word aangeraai om dit so gou doenlik te hernie. Lisensies is slegs by poskantore verkrygbaar. Kennisgewings is ten opsigte van die hernuwing van televisielisensies uitgestuur. Maak asseblief seker dat u naam, adres, poskode en identiteitsnommer korrek op die SAIK hernuwingskennisgewing aangedui word en bied dit saam met u betaling by enige poskantoor aan. Die hernuwingskennisgewing moet nie gevou of met krammetjies of spelde vasgeheg of beskadig word nie. As u nog nie 'n hernuwingskennisgewing ontvang het nie, kan u 1987-88 lisensie en 'n getikte of geskrewe lisensie aansoekvorm verkrygbaar by poskantore saam met u betaling aanbied. Die applikant moet self die aansoekvorm voltooi.